capacheco copresidenta Catarina Mateo, y hay capacheco que wet mulna humal hasta Eulalia Esteban, Sandra Alejandrina y María Lisa. Unin copo. Lang saklohi inta hunwachna balesti. Setiu rachihal hunsan mulla helti porque hay chota no chiloni a manual su hoyoki. Ashka yech halon tolin awte chut hilon okok man mulla helo ish mulla helwina. Setiu porque tol kashtok hil comunidad, kashtok awte toka peche, tokela wat michibi malanan tagayo. Chilon yeto revision aita chotan shin mulla helti mastu. Pero yo cual Dios hay más anil hanta que kono chihayoko nani asha chiloni chaikawan oshwan ulseman eskaloni set mucho chung doctor inhunsan mulla helti chiko hatne imayal hakcha sap kono man ashka chan elich ashka chan elich ay hun alle umela hal ay hun usle bailal ay baish alla yine bishket ishal tom ahunsan ishunsan chwa ulay bahunsan chi alon se chune kuina tom ahunsan ishunsan chwa ulay ba am se chum bayatut tom ahunsan ish chwa ulay ba hunsan tok ashkil koni chi ay hunsan kanetula kalas man mo halok chala pero mimang kapasiela nok chi hal hunsan kanetu hasta ay bay ay het kono ay skuyo shial hunsan kanetila pero asha chilon pasnani hunsan mulla hil lanan hion peyo yulko kulta yet hunsan tiempo al bay ayon etila kawal het kono salo yeto het kono ya yuwal Dios salil setiushan ya yuwal Dios salil ashka tete esmicha yaula yetas 2090 es ya 1999 98 2000 nani mi te eshate walwachi lo shayek no solte aisha no cookies aisha no treats what's like we shake you shala yakante aisha bachil no benado lana melso no funesha yu hunsa mulehti pero ayech hilonte ashka ayin yuwal Dios aye masanil yu tolsoneya tomar en cuenta entonces hay que no puede a medir y hilonishon ay chota no is oposati unsan programas chiacha manejar yulko kono Guatemala hay un chica programa de incentivos forestales por decreto 101 1996 ahí junti hay cane unsan programas tola hay cane makan como la chico hatnihin hay un baito achko taine koteal hay un shashin baitol a chica regeneración tolto chipate y tosha achkotaine y hay kapashusha baitol chi haute y hay pashusha makanil shin tol makistayani ay hak awal ay hak anita ay hak tete ay hak kapaste te shlola isat entonces baitula chala ay hak tu min hetkon pero como yo no to sol kosatin son ay chota nieto heish sita pasiusha ni hunsan proyecto más que todo yechi aulaite sita pasiusha tol asante utate cantate kisis chi aulai ma asante staini lai asante campul lai verdad yukun leiti ashpas hunsan tete ashpas hunsan ashkap ashpai paskankante olol paskankante olol paskankante hi paskankante machi paskankan kapas ashkate chulu verdad suet kono chesmasli chesapshalwi yetun yalan chimman kwalti paisa ainte yet chinchibi igual minier kolol tol tosha an kulina yili ochbesha yili oko ochbesha ekatun la hiun kachino mon ches ahla to chota ni ba no khate chesmasli aito yalan la tema yipan la te khan kun ko wahmul ne yetu fetishisa seta paslan yek topsi setiusha tol kamchille te hunsanti entonces yo chantol hay un octo chica red de ¿cómo se llama? De pequeños poseedores de tierras pinte a nivel departamental y a nivel nacional. Entonces chukali son abierto kachanyaha son abierto una instancia in oko kachanya anko academias lenguas de Guatemala son abierto tayushan kan chile paste funsan y tayushan mi mangelo no kapashin ko inal ayon ishuti. Bueno, porque todo hay un otro, pero que también al mismo tiempo se tiusha todo pas jala que todo mi mangelo no, ¿verdad? Mi mangelo no, yo todo hay un issue nesti,
ta ate uta te anta te kisis ayechi kokanon te insial awal ko holon tosha sa kwekina yu mama sil techon el te chan ko much ko pat y hurra kamwal ka alte kamwal sanite ha kan sanite ashkinja ko patchit halnita patrioshim lokista kwashutoshim sumo mi sa an waqina shayile sachin tochia shongoloy to heto fe uni kai to kapashile ko city entonces jalon shin sete talana nyek kaiti setal junir verdad to ko berte hiban matol o mi mehwahan el tu con khaliat to bishket ishal tom asan ayon chokusati makai kapashchitil na ke bishwaish ok mi mehwahani shone ko wahani gin grupo sula ko kulta se chi bishket ishal yiban to te bote lanan ayol ti shialo ne bish kama kawal yelche ayon ti ta ayesti kapashecham het kono chiauste verdad como ay chamchak hab slob alin hujunabin yul kono kolon kono San Pedro Soloma y San Juan Ixcoy chalo ne cham ta kayilter o con saclo hokti shunti bab haner y gonto shon bab hiton wasata het kono shon octubre san chik redes ti a nivel departamental a nivel nacional kashmosh halon ay konab al shwet halon ayok te chut hilon oko y tetiusha mi mangelop no y kaitu shut ha angan lograr ainani hay un ley chica programa de incentivos forestales proboste ajunti la maisha na parchala octote verdad maisha chala octote chala te tolkita tamachita color masagel hay uno área shut halni área boscosa she shaacha proteger shaacha medir insahan apashet hun chualtula yetialantu ancha tomar en cuenta tatol ate ayuto pero se tal chumicha junsanti bujes het kono se chumicha hi yeto ke shwet ishal yetun behani dila mi manjela obnoh ke tol ay hogege bish cheyo terne bish machel ek apashok chi hiuko ayon oksate halin humula hilti y hum wahmula hil mi mamul hil choklo ko holom kono entonces hion apno baital monjali chichala abanza anti y kaishin yokan cholila y chonsaloji porque jun watch ilalti man jeto jujo no con ayon kaiti sin que jeto ko masani y casual mai seta pashusha mi manjela masani hantak te koteal tolt mohal chihilter iskotaine y que kamshkai in babelal lingo kinal ayon ishonti mero ay shakte awal yiste ma control job etik sol con montaña tak olol ta hi ta mach hi ta chulu ta kakni awal yich to shakunan ahte shake nuts inasha yili suqoq isha yok habil ha sit pashe yok kunji shokun shako satin to chon tuktu ne kakno tuktu setta yile ko kaushna khilayo ni shonti chiloni enero jujo nabil ay het kono chi aloni y como chai kapas okay kaitila alone apoy kammi wal kuno ni mahan tum ay ko amedi ko anel bay pshitisa okay yo tol wachi chai hawa tol waw kiman ha bo kingai nasa wal kuno kin 500 wal kuno kin 1000 choche ahun santu un sanna wal shayo kartu ay bay sha apoyar pshitisa pero que al mismo tiempo shaka pas convertir en wachilal yiban dokte tila ate chay kay mi mek shakcha ayon tula ate lang ayilo y ate lanan hilonte ilan ko ha luchar yet tolchmel sote que kamsh ayilte yetokte chiham ko wanun ko abono organ yam ta ikut sakashlan yam ta ikut sawakash yam ta ikut satrich yam ta ikut sachitan ko wah kunayo kastok kaboshe sako brosa tishol tok na habok ete barba tok haktir el kotanyul ko cocina hak ko tanch ay tikpayhika o ha procesan inhun shahau aisha ko abono orgánico entonces chichone ko kul que babel o kotaine o hilte ko kam ulne o ha kan rescatar con zango yashila tula ha kastu Cubano pasco abono orgánico. Talansha cubano co abono orgánico, gracias a Dios, ishal, las comunidades la nanguano abono orgánico.
Mayal aite yakan man layi gallinazas abono químico. Setiu yuhutsan napal tila. Ilta kalbashtit kan un napal ti chion galbeo habil kotohi. Waliñelalil mansubho. Ayon chiha compartir y ayon kamcha compartir. Y ayon tol chihal koma, ¿verdad? Pero shibele bsket ishal nani kawash salo shil noxiabua. Hay kunchik huertos familiares, hay hajyashil al awan ayu, hay uche, hay silan, hay ancolenillo, hay anlawush, anjitahil. Pero ahí ya pasé, hay an raban, an zanahoria, an remolacha, an apio, an perejil, porque hay que juntarse con proyectos chicos. Coge el yato revish. Entonces, un santo yashil al tila, chuchalomba. Kaschiwachoko, in abono orgánico, kasnani, lancha, colón, satieto revish. Tishun común la hil, chico hatne, yeto revish, het ishal, es maminue, es hache, es opo, es unin, lana ne yapshalwi, lana ne yiloni, yet hum ejanitila. Y kachi hala, awal yet tol un conap al tish chaleba, wal salo kokul, achon apniok eko comunidad chilon okmul na hilik shet ishal, tosha yash lats in a hili sat siawo hebish, chalom ayebish. Kaiton tushin, o hut ko kam golnoni, kototal, kotrush lob al uk al tishie komam kishmam, ayon mahton wal elopno, halon wali ashka tol chutie no que komam kishmam, pero sish konan pakne aital chinacha el hu halon kapas hunsango kaneti ha no kintrolila. Komam kishmam shie paisha truth lob al ukpal shi. Yel chiale kotrush tongwali lob al tongwali uk al tongwali porque iban kotrush lob al uk al ti ach el masan hunsango yashla la. Pero ta ayon ti man kotaine ta ayon ti man o hak gip sat kotrot aquí tegan alo que ya kolo amtung al vitamina shi akshinani lanan shanacha ello que kono lanan shawachi abono orgánico mayal aite yakan man la igasi gainasa tulan lan shawachi fertilizante orgánicos lan shawachi insecticidas orgánicas tishton wal hani komul nahil chikohat mehon yeto khebshket ishal yulach kokulta ikashchok pashkosat ay tukusha komimlon bilkulal bay ayon qayet un tiempo altila ay kaposte lang aylo ashkate hi ashkate marchitula ashkate kolol ashkate awinte ashkate kapurite ayon tsaganuninta cheknanon konabal yetas 2007 ay junkual amstok ay bankulalilu son el te ay jun wahanil chica comude ay municipalidad nun sante mastichi acha tocar ascholon ay jun ish un kopo chik tsata wal parshune ta ayon tich hale ay iskoya hawi chava loco na bali hasta micha sat sechhut sicha el te kosemia matsichut kosayo nego para que juntan koyashi la di anchik ayelo porque hichma miltete se cachita jale bay iskinchi bay halayo y ocurrió no halayo y tish ay tenani chikish eul eulalia Esteban tish ay tila que entonces es porque también es importante formar una organización. Eulalia Esteban fue parte de este proceso. Desde el 2007, nos escuchaban el discocuyon, el tejiban, se chut cosayon, el tejunsan, cosemiati, y gracias a Dios, oscotroste ay, eshetum ejanitila, oscotroste, acotrosiechilte, atetila, ate, uta. Seguila, tetila. Y tista, pues, tetila. Mi manculal atetila, utate, y te may ekelo atonte. Anta. Y tiste, kisistila.
atonte chalbay ayon isrondito mero alto mamas de colón y jonsate mero alto yili hecho nani atoni te pakshak nanshak aite pero ayon micha tsechutko o cosayon el cosemia tishton walte ay sí gracias ay ko global ubal y capasho ay ahaw chak ha ko helani yet capasho michel is paste ante tila ate ante ti mas sto te nu hae ate ante ti mas ay shakte ate ante ti mas chate ko abu ilabi tishurate tila y tish capashunshate kapulinte tila atonde hichmamilteti nani iwankul ay kutila hi tishko hitila ilabi y ay hani oxetal halka pashiba naish tishko kapulinte la tishto yili común la hil hantakte y ay hunsan shate te olol te hite machi ay shate mahko trosta ay shatu behanti porque tol maya Allah el to maya el tote amsha ay te ay nani ko isto tachate el tote yet octubre septiembre finales de septiembre kak el tote ko isto chate setiu porque mero shahan viaje y la belti y han más con saca ni pero gracias a Dios ay shate pero hay un choche chual capaz ay es y panto kunsan yashi la altila ay het kono siempre estoy ale ay kawan oswan no sé ajualte ukta tú ajualte canta tú tol ayo pisote tol ayinko chente yinko albahi yinko hoy tishwach hoche tú pas kunsan de shink amahwali she jamwina asham pas consentizar cham amah no hin apaste tilate kolol tite hitite marshitite awente tila te ante ti ashkate ante oye babil kaisha yinte kaktila shahe akonate y especialmente vaya shalinwe porque más sanite más aitza alte wachan kosh optuga patia más chanwach el de kapashoga tan stokshola abon tita yel chinala oka mishin oka mita tol kayile kaktu ashal ayo wina kondi ahu mas chijala es que tol ate halchoji kama ayu halo yushan tol lanan kapashhan ukipun humol la hilti konchipaye. Y sí, gracias, Baiko, mam Dios, pues, chale, Baco, Nabal, Baiko, Vivero, chija, informar a ellos que sí, Aisha, Waje, Mahan, te, Goteal, Mahichman, Tealti, Mayaldon, Ilcha, Oksheal, Hu, Sechi, Huthaoni, Aisha, te, Baiko, Vivero, Hukun Abil. Tishtu, Walhanikov, Setietal, Chihal, Ayesh, Tum, Behanitila, Tishin, Yili, Komulna, Hil, Chico, Watne, Yulko, Holom, Yulko, Kono, ay paskunsa shilonte yengo inal ayon ishunti seta yushan mes chal ayon ishunti no es que ayon chal techine no siempre chal ayinti yini inal siempre chala kapashokin icham ani lahan kal helop no komasani man mi manra helop no hintak na hetbi ni ana hetbi masra mi mangela plo sina que tol ay hun kolla mulahil yulte na. Pero hay walhunsan hay esto oko sat kapashok, ¿verdad? Porque hay un ison, hay un hot hantak sirko año hatut, hay un yuha hay un kapashko año con lowi, coach ahan ko se, coach ahan ko puchan, tal vez yuk ano cochitan, no coche, ya alta necesitas mok y kapashok no se kolo. Shibir sa elal yulak pokulta, habuch engas tu chianak etbe, amchiapche. Sepas kloe uninta amchiache ay echa chanukte pahiste ay hakso pasol ti kunwal tinan chinyal chalay pahe y hotar elo ay ko holom kono ay hun kol lugar shi yukun chiqa sonyabi entonces tish al shunko to yintu chalon kartilaba seta un pasyilishin an ambalak un ko kono yutuk ambal chon ya an ramiman YouTube ambal chondosha doctor Miman si bien amchap entumin man la ishi man la gasto man la si tom ato walto ampichele por ejemplo tom ato walto hay doctor shi hokul bashi set hunok sha set huno ni set hut kilon de pusha kaushin como asociación
2009, Jacob, una sistematización de experiencias del uso de las plantas medicinales, y esto que salconue comadrones y con ayer y chamsa la rayok y chami algo mucho tan jalon sin mako anon tanni y hay un tema un libro ti Carshel es licenciada Rosena hay otro con nabal y todo okanin unehal yutu chiloni se tal más anil han tajela ni lepsal chica y tú chamamin tú yiban to se chuk alla ya namalagun itzat kapos kutko pohon elo makokaya nante inkinale bishket ishal nulah kokulta entonces kaiton tú shunko mulne oki yul junko yal documento tima junko folleto ti ato ay isil ato ay latsan imasan il hantakan amal aku chiqan la yulko kolon kono ashka an ruda ashka an mirta ashka an verbena ashka an uche ashka an alawen ashka an yanten verdad an yanten mero waltoch kawal spinhan incluso en redes sociales tinani ay shakal el doha an yanten watch an infecciones watch an capaz infección de la piel si hay alergias ahine unin makilah yabil to chiple ko an kashto anjiban hun kilah yabil tula ay kilah yabil watch an gastritis ma contrelian ay gastritis watch an ay to oshe liman shakan sol a ujikan eliet yago sikwalich ukle malil watch pero para que cha abordar un tema ti yiban to nambalagun latsan kan ay kunti imahya nanok chuman uko ana ko koyon ko ayeto hetisa pero más mi mangelap no hay co asociación es que es okna kangi yunehal y ma contrels ko hatne y shiwel makrel kapashorchi salogieto hakko mulne hisko hatne y ashka ayin ay bechqan elopa set pashkuyo hati bilyohe et mulne humalto tom universitarios kal ele masanil matsetili shikapashutlai entonces hun impactsil chwa baye olin yelali akapashunti chonya motivar ashka hun komula helon ibilokti mansuho kamshaltol compet elto kamshaltol compet apno aite hatut sino que más que se jalni ay kabaltol nani maiwa ore hora de más hay un extra yo creo que la satisfacción es más you watch el altet blanco han kono entonces chalom bay het kono ama hebish het ishal chikol oko atone bishketisa especialmente ma controlchon tolcho mulna directamente bay ko organización chikolo capaz ocogien o cumulna el tiweto quieto que ya hawil capazón es de tercero básico y de sexto primario se dio Shantol Schnacha el alcotok solfun mulna el di yutol capacitar copa hay capacitaciones cha ofrecer espacios de participación tú cha delegar ish stoje bish kaishin gelto kaishin hakcha capacitaciones bishkit ishasin yulas comunidades pues tish capas comula gil mayal kowanoni lalan hion oko yeto que ish baitalchon baitalchon ahitsech polo sech huke tishun makanitula yibanto ko ambalaku ishilon te khusha yuna tsonya bil haltulama yu tsonya bil hal chabina hetmai set pashili an ko ita ay tutamega lanta mito chilay an matolana shayet matolana shakapash yetish el an matol amra chilay an matolana shayinta nelay kapash el an conchi ay pashnilan ashayet año 2018 año 2018 hay tu más junco wahanil yeto que lideresa yeto capazó hay cham presidente yet microregión 2 mascol objeto hasta cham Simón Andrés Nicolás como miembro concejal municipal actualmente yet un tiempo alto yet 2018 tú el representante cham yet microregión 3 han coordinar se chut han pasó chol algunos chacomul nahishi y ashka pues San Francisco y ashka pasó con San Xamero tol chicol objeto ashka ton San Francisco domingo bay
baitemos. Entonces, tú la mascolo que objeto. Con hay paschota no se tili anco, hita tú la se tili an. Lamentablemente, camcha con cámara y esto ejanilti, que señor Vicky Mai, igual, ahí handol changet nechas no ejanil. Watch kotroshka pashuko kusha komul lahil ayash atami ehunko libro mashkowani kapasho yibanto an hitahil anko hichmam hitahil verdad an qatsitzil an kishtan an kulischitan an mu an kishtan an solo an shakombal an yuyal qa masanil hantaq an ita tishiliat un tiempo alti Shivil Shaelal, Ashka Futsan Koyashil Altilak, Amsha Washlolai, you ache you copo. Porque hay un tiempo al caldatol, Mawal Ashkach en Alum Apish, Solcono, Ma Ashkach en Chin, El Tacapacheche, Solcono, Pinani, Shivil Shaelal, Acapach en Scolo, Yetin, El Nabale, Coache, Copo, ¿verdad? Porque ta cabal más en el zetal jalo enlatado es porque tol hay cuy mac ayachiet, es porque tol ayatumin, apas achas chiwi itan tutol, yunina la chmeba. Ay kaishu yok to yulko kolom chit jalon chin, tay mismo cal, hay un chi. Hintak ne elo, un zanco yashilalti. Pero hasta la fecha, pues, yipa to un zanco yashilalti, pues, gracias a Dios, pues, hay un lanan hiloni y het kono kawash saluje. Isheton wal haloni, dech ay covidila, shrivel shal. Yuhual Dios amedi. Yuhual Dios ayeshone yihba. Ma control ay hap habokan. Hita awam ay hatut. Yet ma shumakay ahok kona nani. Shumakay ahok amsha epcham etbek amsha cheto epcham mulna solom. Especialmente albañiles, microbusteros, mototaxistas. Pero como hay rahab habiawu de awan, mahwal yak wahid, mahwal yet nehepul, stowal yak hab yet awan aitu, chiuni yet un tiempo altula. Abaitu shakchakan nab al anim, abaitu shilonte y abaitu masra shikan, smulna hilko organización. Pero después de que se un caution al tushon, el pastor ayon pues gracias a como Dios am kalda ha option o kuan como la hi ya hilon mi con chigal siempre son caja de calda hay como la dita ratón hay chan ilia cuenta Explíquense un poco. chayap sechi hala A ver. Ashayet hilon yucham ilia ti ayon ay ta hum behanil son shiwi ay hum behanil excusa kukul awal ta yu el dogma akalak atekik amha muchas semanas como a medir como personal de muchas semanas probar hay hatut esto son mula hit a través virtual cochaya juntinani pero hilo ni más Ashayet son el to bay yulas ko comunidades Shalom el hospital yukwal Dios ayer yukwal Dios bay ko amedip shak ko nabal kawal kammi manyay lal shila she bishket israel tol ay ha yashil tiawa ahora hay juntos okusati shilon pasho yuhe nakon nuestol chenchen y nakon nuestol lakin albaninal ay takbay shile yayla sayu porque todos manes shim porque todos manes masani am ay kapas baitul am changotor am haksetal awanhu entonces abaitu ihan okuwahil hin tishani chihe halon ayesh yibanto ayon sechunko tainon ko yashilal itset lanan kollo okunko kunsan ko yashilan ko tainon tilan kollo okinko kinal bay ayon ego het un tiempo altila ichi halon kapaskano yibanto kunti ay kapashu kapsha mahan como la hil lana yokin choli la yet kunsan o alti precisamente yul abil tilan ay shakun expectorante ay shakun pomada lana shaya procesar yashil al mulna hel shet ishalon ay shishilati amedip kawilti lan shakan la kapashu itzatal ay tokshol tal cosa más igual itzatal ay tokshol pero sí sí ay sha lana shakan la
yuh nach kilas no, yuh nach akash no, hun ambalana hatme me. Entonces, junto chip kiloshin, gracias a Comam Dios, la nanco peiko tohi, hinjun común la hitip, hay un ego, y hay capazunco banco de semilla, hay comunidad nuwitz, baitel, hay octofo semilla, yiban shin kak shinal, shin yashnal, shin halnal, y shin sahnal. Y junsha, shin egnal, y tzet yuksha tol miman kapashielapno, hay un ti que tolchi, ha bin chicotaine coco. Semilla. La chico cuenta y es un tiempo al vaya a nakakdi kapos repsa abilia oni que tol ihan chekikla el hawal que tol chahpak la bocote que tol ihan chontos yu forte walok zetal mimer il ay chamilia koshon y ay kapaseko un sansha il yetol ihan chekikla el haw sete si no hin ma que steltes absolvi yetun yalan chuman kwalitila set mi wal kay tok hib a mas satak tok ta ayon ti mam ko hak ko nap al hib an to kunsan ko yashlalti ayon lanan sa ko kuyo ne pshetishal yo walil to chica nele semia yet an kolini an lawush an silan mas anil antol ay inatin el kano kub an kachanek hak hak het ay hatu porque tachonek el tu yucham na antes chela o hawayet kaya pero tak am ha o semia ay ko kubanek o tachegik la el ayun hunen sa kagik la igual tol asko pehon te wahi hiban tisto yini kun shamakan ko mulna hil yiban to semia tiyim tsatal skolo y la vitol asan 5 minutos chikanka nok ayon yukwal Dios y hunsha kashilon kapaste hunsha ko mulna bil haqbal be kon chion yuk Seyran Shalon Hakbalbe, como Caxola, Chonek, Nalon Conapal, yet hay uno apoyo chi al ofrecer ayon capachala, zeta walili junco caushin, o matzeta yeta, mohal chi hactohin, ¿verdad? Hay un hace 3 años, Shalon Pacheta que es que es al día, nanon que le un conapal, Nani, may hilyo kote, may hilyo hambalakun, may hilyo ko ko hita, ko chipe halita, por ejemplo. Asho pastuhe chamtro. Y hani ko is hakto hina valenti ay nakungual sin ala ina octo bay ko chica comisión de elección de coronación de princesas. Wal watch lo yal ne opistula bishkan chokin princesa el kono. Pero okin sat bay tu Shuilo ni y el chalebish. Ay, pues ay, chamtro. ¿Será que lanta y la echa? ¿Será que mi manguela profesional las comunidades? Matul ay bay ihan kam shacha le kan trot alecha. Ma ay bay ihan tul lana shal al ne la echa. Kam shayelo profecha. Shalon yeto que directiva ay María Anaí Nani, representante legal, Catal Matin como vicepresidenta. Hak plantear ko proyecto ak alchale tapos ta chala ayun hak bal betong wal hun común le hildi konchi kaston wal sha okshin sha hun ko hak bal beti igual es bay pototal bay ko cham ahaw masya ko helanil masya ko kawil masya hipalil kapasok, ¿verdad? Porque ta yip antok hipalil kila entonces con collo ají yahkan ya total, kane chamchahol pop ayul ko holom kono. Atoni champay chemalito, champayul hi nang ulta, chamul chucho nang ulta, y chamyalan kurus chikanka noko, yalan hospitalito ti yul ko holom kono tila. Kaitong walile shi, komulla hilon tila. Setiatal mayal ko hat mejor, payul ko holom kono. Yukwal Dios. Yutol a tiempo la nanyahabnok y kaxwala komul nahil shwil ashka hunsanti nani aton hunsanch ko wan directamente yin ko yashila y chok pashel hunsansha komul nahil directamente ko wahmul nahil ko wan yeto hunsanosha organizaciones de segundo nivel que tolan yek ulas ko comunidades bay ayon octo abitish es
Wetkono makestel lana ne ya boni tsetieta chi halet kumpe haniti pues kaitun tuwal haniko komul ne hilchi ha bina kapas ayer tsetachko hatne tset yin lanko kolo oko setlana jutko taino ni y jun ha manejar como asociación de mujeres es que todo kuyiban halil toxole ketkono halieto jepeshet ishal kaschikowa loni y kastolan kasko eibal. Entonces, kane funzan con naval capasti y bien loco. Igual Dios ayer, kai tuntu, igual Dios capasó yuko tiempo. Y tai al no val pues también what machine tol che yi capas ko che ye che ha micrófono che ya no que al no val capasó. China ya pe. China boni. To ay Ciencia María chi wa yu wal dos yu tol hun mahan chech yal ayondin awa puch wa yalap no y ay mi man tachet chin kuy kanin yin ya chet yetal shela yashka ay hun imuni lani hat ne niyus itete yu han no sa ane que man kabay chi lani da ensayo na pero mi man tach shwa no si que yu wal dos se yipe mul nahel ya ha como un chishirme asa Yujual Dios, kaito kapashok shun lahwi ashka kan happy, yustol ashka mera la ima al kapash ala i hantas tetietal pues ale bai co equipo y medip ashka bai licenciada María Pedro, y pues un bejan el tío ha proyectar con con material spot audiovisual con chias kati mata wal con más tarishin chihila y et con bejan el titi wal kapash kako ha reproducir et kumbejan en ti mata walchiak ojia kaltashin bueno lana ha un proyectar con el shayu cual dios y tonto sa capacito ashka hunsa makchelo ka ponan ko sol
Yuhual Dios mayal hila ashka hunsa komiska tol mashkuwane hahok yuhual Dios kapash machil shiapejan kulal yet kapash kulwahok hetoh yetoh ko comunidad lingüística kahobal bay Patricia Baltasar bay kono yalmoch ashayet kumbejan ilti o conecto ashka yibantoh han presentar makuchoshon konanko sol ashka hunsa het kono tol kapash kahabel konanko sol atoni Wilka Pashas currículum y Hanilti, datos personales, Mario Mateo Diego, residencia, Cantón Rosario, Santa Eulalia Huehuetenango, licenciado en Pedagogía y maestría en Docencia Superior, colegiado activo 9205, idiomas, Anjobal, idioma materno, español, segunda lengua. Datos laborales, mediador del organismo judicial, Centro de Administración de Justicia Santa Eulalia Huehuetenango, catedrático de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Cunoroc, sede Santa Eulalia. Datos académicos, nivel medio, título de bachiller académico, opción Humanidades, República de El Salvador, 1987. Nivel superior, profesorado de enseñanza media en Pedagogía y Ciencias de la Educación, Universidad Francisco Marroquín, Guatemala, 1994. Licenciado en Pedagogía, Universidad Rafael Landívar, Quetzaltenango, 2003. Maestría en Docencia Superior con énfasis en Andragogía, Universidad de San Carlos de Guatemala, 2020. Méritos y logros, entre algunos. Certificaciones y diplomados en diferentes áreas académicas. Miembro activo de la Asociación Civil Pascual Toledo. Promotor del equipo CSD Jolón Conop en la tercera división de fútbol. Gerente de la radio digital Radio Cariñosa Santa Eulalia. Él es entonces el Magíster Mario Mateo Diego. Saludkulal awachayub al maestro o Magíster Mario Mateo Diego. Igual, Tiochal, hay Masanil, Victoriana, yo, Ane Chala, Matasin, Chineya, Vin Watilal, Yetun Ekaneti. Chahin Echter, Seutuchua, un Skawilekul, Masanil, Yuchtol Yetun Kualtimbi, Mantunialab Nog, Washake, Wai, Shaho Agosto. Va a escuchar un final más anele. Cajión, cono, que está, Yuli Bankinaldi. Atun hun miman inti, atun chon wahonokok, atun capastroson eloch, tol che hillenechtokuba, yes kokanun hun kokanehtila, yet chko halon habo konabal, aska yet hun bekanilti. Kumasanil, hilek terkubeibal, wat kal hilito kumasanil, kamachel shin takne elok, tol hun chute kuba, kam kapaschon eksha mai, ma chon kankan yalan, tol askihan chun hilen kuba, aska anima mozo, anima hetkonobal, kam kesanil, tol lahan kapas, tol anima kumasanil. Aska yet Haihun Aute Balain, Chua, igual Tiochal, by Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, by Comunidad Lingüística Anjobal, Chua Capascao Ilkul, Aska by Yalmot, Aska Makahion, by Zuluma, by Iskor, by Kolom Konoti, Yuhtol Lanan Hokech Oyanoch, Chon Abshalwi. Chaben Haniko Kokanech yet hun trolanilti. Sinsikildech sol hunzan nabale spanlay kunankusol aska kuyo yin kokanjobal. Tetiata lo cual y banhunti yet kamto chuala chinkan ayes tekan lana sakukumbito ay machel chotan ayo ma como makan chen il bal ayun huhunon niwal chuila
Zit mi hao ni tom chotanon ayo tom lekanon aho tom telanon aho ma tol ay chune kapanchona shalwi chinkan ayeshin asan jana inchuilo kimbanani mata machel cheyo man obligatorio con chiyul Castilla ta wahil che hakone ilbal chene tilama yet chilen okuba igual dios machel che haka kawalwat kaktu chen muchara tol chin kahab yedo tol ay magia toklanan kahabi ta gamas coach kaltol chin auji okin hun chene aya insatafti igual dios ayes lanan wilo no que yin hasta machel ay machel wahta ay machel yohtaqin y tejan hohtaq kuba het qanjo al kuba ay bay mi escuchales kuba ay bay may al giles kuba kawal chinsalo rin che wilo no go yet hun bejanilti man masan lo hun kanan ay kan ay inti yet chile okupa kahti seuto heku uton kapas ko enti ma ko cámara konchi pero nani chin kan ay sin ta chile okupa kawal wat yo hual jam dios ayer yet kam chon ispa ahok machelana ni yilon ti machelana wilon okoj ha juno ko zap konchi pero como virtual sin nani yulsa chen tilan hiloni am ko micrófono ni ko sa ko se chun ha on ko sa ko aplauso virtual ko más anil ma lanan hiloni ha cartela ya aton un aplauso virtual ha kam ko micrófono nani lanan wal ha benito sa chwot la bihun ko sa yin ko más anil yo wal dios ayon hunsa kapaso chinkanshin como kuqina lehnani lankunaonte tol kahyomon kula kuba ha hono ko la ayon huhonon ko ta ay machel ay kukatan si ko la kapaste kawal ahunti oson eloch tol choche de kuba abi yo chantios ayer yo waltios ay hun ta ojo checo tío nas kuba te jamaron kumbi kabra mala educación sí pero nani con el iban junto ko pie ko agastila troxatilta chaskuch optiwa sata barrox y estol chon kumbi kapas hay chotano cubiertos con no cubiertos con ha ta chechon ahlekan huno betanil chon ay paschotano kai kapasia on trolila muy bien atom hunti yet kamchon wai aho yet kapasilen hokuba yo wal jam dios ayeshin atsitiatal chuache chual ayesh mahinek ahma hiban machel kuibo minsi dibil ashka lingüistas konje ashka tol kawal yin rach kuiwe elbech yin anehtila yin trolilal chun ko tsipeni ma haloni ma ko qahabi rol het animail hay lingüistas hay doctores hay profesores shiwil machel hay helan el yiban hun anhlanan halonti mayal walsin hun kuyo yin ko anhobal konji chualte kunan kusol tit pas chen mochal hun kuyo yin ko anhobal chinnate manual ngohalok man troli la loch chin okin torbanil asan sin chual kunan kusol paisa tiempo hay inti yetas siglo pasado y siglo actual ya 2000 hay un siglo 19 y siglo 20 más siglo 21 etcétera siglo albayon pero kai capacun pohlaito punsan iban en altila y 1975 sin octo in babel cuyo asan sin un babel cuyo tu chica castellanización se llama castellanización hay anima anima chin ilonanima chin abenani mahon in junto apa in sin junto con castellanización se llama tutuntol kauyo walil tol yin ipehal yin aymanil mayin owal jun yokto un castilla de yun kunaba tol chabej se tietal chilaite kukuyo atunche con castellanización apas kuqanes tishin chin nato alternani awaliet sin kuyin pabela tú a los 6 años chin shiwa ma ay wet uninalta kai kashushin ay vais kutule ra kuba setiu
yulko aula yul bai chonkuitu yustol kam ko heku anon con permiso con chille chontok chulho yustol ay con mestol yin castellanización prohibido hablar lenguas, prohibido hablar el dialecto hasta en Castilla. ¿Abi? Se chungo canon el tocoba todos kutek basa kutulen kubatula ma ay hetun chule ba yam ta yuxiwilal kam chinacha hialoni kam chinacha kanoni abi atun hun chihon castellanización Sheutushin shkankan yin napal awal hun Castilla titol kawi chokip kawal mi maniela no yel tuni asha Shinkuiwi calzata maya leya yet shialonis Vicky Waje Babil Shimbet cuyo fuera de Guatemala yul Trotcono Salvador yul Waje Babil du ni walnan el ko anho baltiu kamsa chin come unos más trel yul ko anho ba insa awa chin melzo hi tosa chin kap conillo shawalon ko anes dich wabe asan shin mahin be hay loj suakaloj nabalien sinakaltej tasha okun castellanización weban tasha waje babil mahwal ko ane yetsin el kuyo suaun pas okip abi seutu yuhwal dios al kapasoj sin kuiwi hanik okal hanik ok masin nabal seutu sin ok yinhun mulnahil yin yahawile mestol ayer sino kin mulnahil yahawile mestol na nubuh yetolto wal chinchalich okunchi con reforma educativa kunchi con reforma educativa atun yech cheklo aho solilal set yetal chiun kespo kuyo atun baitus ilchastej hun chikon educación bilingüe Yet 1996 hay acuerdo de paz, reforma educativa, chata alahish yet 1997, yet 2001, tutun shokunsan wahanil, mimihna balej, taish pohla isol masanile, bestol tol chokuti, yet sonalhi yin trolilal baijuhun yatutal kuyoh. Atun junto yul Castilla shiwil sechala que la educación bilingüe es la reforma educativa trajo lo que es los derechos de los pueblos indígenas. ¿Abi? Chualto haniko sti mozo yet kapasho nacha el hu yustol ahí hanek kamche kapas halon el yulku ti fanjovantila. Hay que ser pluralistas, incluyentes, solidarios, justos, participativos. Una trilogía intercultural, multicultural, plurilingüe. Atun santo, chosonajo, tol kunak apastek kukanesti. Atun baitus okin bilkulal sin ainti niwal chual kukanehin wat. Sin okwalin kuyohal yo yuhwal dios al kapasoj bay che chonipseni yin kukanesti hasta bay balam Eladio Toledo as a on kapasoj mimihna balej chokun talleres chok kunsan mimih kuyoh yech kukuyon kuba yech kukuyon yich banil kukuyon cholilal kukuyon setchun halon kukaneh setchun kutsiben kukaneh Ahunti chual kapasko nanku rol magestel absalvomes tol a ko anesti ko pei balti hun ko na baldi hun ko an jobaltos ko an ko sol ko masanil mi mantuniela no hosta kexin yet kan kanogin sig bil hun anahin ko nabal tol yoalil chi habej abi atun chikon escuchar atun sanchikon habilidades lingüísticas Tol yo alil chi hala, ¿sabes? No solo escuchar, sino que hablar. Kap shatula, yet si yoshilal, tol yo alil chi he hilon achtan uneh, ma hauten achtan uneh, yet si yoshilal, yet scan, yet tual scan huno kane yulko nabal tashin huno idioma huno lengua, tol yo alil skutzipe, ¿sabes? Kane tula son las habilidades lingüísticas.
Asan sin ay bay chonkan ka okin kaneptu, pero ay inchua okun rayiban ma ay machalonik okun rayiban hunchikon comprender. Yo valil chnacha el juste dieta chkutsibe, chnacha el juste dieta chala, chnacha el juste dieta chabe, chnacha el juste dieta chala. Entonces, 4 habilidades lingüísticas más una quinta habilidad, comprender. Se llama chala awadiach kukuyun capaz español dila. Roxawat el haloniconch, roxawat el haboniconch. Yo pasión kutsibeni. Ma pichan chun habeni, ma pichan chun haloni, no comprendemos. Entonces, what kalchun nacha elsin kai capaz más sanil uno ti che halon yul yiban penalti tol yo valil chon okwalin siglibil halon eloh yin trolilal. Ajunto chual capazoj con ancorrol. Ashka tachkukuy walipan yin siglibil seta chun kutsi benit seta chun kukuyon kujane shikan hobalti ihantol lanan sa kukayon elok ihantol soman sa chun haloni ihantol ay makrel het kono y chokpashkan baise chalak amsnacha elok ay makrel kapasti benachan une yech kukuyle na kubama yet chilon este jual troli lal se chun si belayit se chun yal layit se chun hilon aho masanil tejan hota kej ashka mestol doctor Balam Eladio Mateo Toledo suat nejunchan chik gramática práctica anjobal yin anti atun ay miman nab alej baital cheku kuyon kuba y cheku kuyon het animail kahtu ay kale hetok kahtu het kal el hunsan nab alejti ay hunsa kapasoj waqta yetun bejan el tilanan ya salwi y ay ustejunan kusol hasta Adán Pascual suat ne kapachan yunal kuyo hal anjobal gramática pedagógica anjobal yuhal Dios ayach Adán ya kapas nab alej yul chantila yech kankan oko hatunsan tuchikon yul Castilla sistematización chokan latsan yul yuno hal kaktu ay makterok ilon tekpain kaktu ay makterok naon tek konchi kapasok aska hunsan ilcha justila napalej yet Daniel Caño shi papel yunal yet kuyuhal ti kono maya kanjobal atun apoyado yo atun Academia de Lenguas Mayas. Tashkunak apaste kaika pas yispanitas paisayet ok mimech kuyohal yuliet Antigua Guatemala bay kuyos ok yipan naontek setchun halon ko kanesti kunsan ranun estila kun kapchan tran yamta ay riulok tran ay mas tran hostar ay kapas tran chuane Rosenda ay kapas tran chuane Sonia ay kapas tran chuane aje chapsalwi ay nietum began el tilama kestel chine yila ay kapas halon het yipan setchun kan okoh kun tie hal tila yet kamchka ilo asan sin chualon kapaso yuhtolahun sin sail del sol yet chual yipan konchi atun kuyo yin kanjobal aywal setietal chektujunan kosol ay mimam bilkulal nani awal iqats ayok yipan meshtol bayjuhun yatutal kuyo yetuqep unin ay chihun lahwoq hantak tolch kukuy kokane tolch hilas kokane tolch chikutsi behin kokane yipan saeb chokan hunniwek iqasti asa ayon mame chutehon chala yipan huninal sam ela tetryuna kuy bay escuela apos ayon kaiti kaigalta kakti kaigalta hilikakti apos bay escuela atun yo walil kuyu setchun kokane shipasho Chial mochialsin lanan saku behon kai hun wat hilal hun kanestila hun chukana yetchon kahab ayon hukunon yuhtol kantak machel ayok nanila 67 tukan okwin aparte de Facebook aparte de
uno YouTube, uno trolilal, a un chico en redes sociales. Tú, ¿qué es capaz? Ya venen, tú, ¿qué es capaz? Jun nacha eliuge, hay este que es jun naon el se tieta lana waloni. Se tío, maya walshin, hay walbay, chocan y hasi vale, me estoy lieto uni. Asan, ok, tol yete un cuyo tico chi, kama. Hay tal campas con ok, hay un profesionales o tico chi. Ma han haywane médicos kamsas ane kukane mata yul kukane chala ichan uno receta tulama uno napale tula ma hay iglesias evangélicas cristianas católicas masan el trolilal ku kiskulan yulsa Castilla ma to ala yul kukane masan yul mercado chum toh manho hay Castilla lanan haloni kamsa skunatik kukane ti ma bitmon masanile hay unos como artista conchi bitni hay toale lanan naon te yulko aneti yulko ane lanan bitni pero het kono pas siwil machel yulsa Castilla ma yulah banco baichon afni hay walchane het kono haloni asan aneti ko amo balchela kam nacha el het kono pasroji chok kam chok baise chiale yulsa Castilla chontago het ma vai municipalidad ma vai yula juzgados vai sata juez vai chontoji asha Castilla vai chonriwi chalon kuba kam nacha halon kuba se chemo chalsin tol lanan saku ejonkan yimtaqil un wat ilal ay konan kusortila. Hablar un idioma es una herencia, ¿sí? Hablar un idioma es un tesoro, ¿sí? Chelmas chalsin matawal kichter hispanil rolilal tampoco capaz jala asha kujanestio el vaina ho kama chehalon inglés chehalon uno kachal rosenda ma y mandarín chino japonés ma siwil na vale siwil khanes chehaloni pero hosta jexin kamsko bejer kayo hun het hun kanjo altila hasta hun sanna vale chual tinanila hay capaz más la molna o quién hasta doctor Layo con sí comúnmente smulna o quién smulna o na valin chiala hasta uno chamachel capaz tol mimech ich be mimech cuyo iban lingüística con sí se trol la chunco pajabi se trol la chunco kukubon kanojunco anestijun con napaldi a ana junchi con revitalización de nuestro idioma, de nuestra lengua. ¿Sabes? Revitalización, yul Castilla. Ah, pero yul ane. Josta fe juntan palabras compuestas de la re es prefijo, volver a kukai nechku natek chala vitalización viene de vida. Entonces chao kipun el shashin. Mayalton lananton pithiban lanan kukayon elog yulak kunak amsa wal chalsa kukanestila baichon egin wahanil am wal chalsa ira bain chuato jun Castilla chuachira tol awal kukanestich wala lanan sa somchahi abishin ahun chegon revitalización ti shawatril matawal chokin trolilal Skunay pastexin chaun o kip man asane hibane mestol escuela man asane hibane kuyom lanan ko tenun canto se chutek pascuba caxial licenciada María Pedro yin bi anakun yin bi tete yin trolilal se calcione yun sakuk anestro shawat yali asansin to tol ay machti benga no am machel chia kan yin yune hal mach pachel och naun de bain och kai kan elota tol kam chao ko yin trolilal mata yin ko masanir hasta negocios conche hay trombal ape hay trombal chipe hay trombal sanabe siwilka an trombal ape an blusas por ejemplo se tiene an blusa
ahí está yelap no santol ahí chan hunzan choch ya oni ahí an sumak ahí hunzan keshanil ahí yipan blusa chen mochela mata ahí lanan chonda yantu chala isin kai chel mochel kachtila porque kokono tila asha bai tukan ok apasok cham turistas mae hunok machel chek hula ok chonek ilono chkanka ok anok machokan tukanok yin kupei balin trolil set ayon roxamwatil huhun tienda conchi yulsa kokane choksbi roxamwatil an blusa tu troxtro causi an troxtro yili an ai bi an choki abi ma bai hunoksa negocio ma ashka unin bai escuela tutun tol kai kanta ya oni smulna hile tutun yulko amho balanzi benaye malanan ya watne punche con carátula del trabajo abi hunoksa sinta walio caja chuñelo el hunsan stickers conchi ma hunsan yalish postales ma hunsan oxa banil yul gal español ma yul inglés sinta yo tachina el de huno het yul ko khanej abi chay yechel no con asha yalan chal con ma chay capaz yul español conchi tai Slack la okoch ma chuashi rompe cabezas ma unos sedietal chuashi aho abi atun santo ma hunsanos postales yetko mime watch il fotos chelio las kono tila hasta mime nahab chok ia yulko khanej kin hunsan fotos chon lai sinta kam kapashi kutumini skuchoshi kono yeto kapashbi hay fotos lugares turísticos con chiyulco cono Castilla y español con chipaso entonces si will se dieta el kunabal ko helanil baiche haon revitalizar ko ankubal baich hao gip kun ko anestilal y antolana shakailo ashka bai yalmot ay ane kesha nieli apas ayun kesha chungo anoni ma bai zuluma choch chun yalone ihan kamnacha eso pero ma yal rosenda mai se piushan check honsanti konan koshon asanshin watro habi chao kiyip yet ko anon insigli bil ashka hunsan mayal walti mayal kapas hilech kuba tol man asane hun makan bais potentanto hay ok yip kumasanil mata shin bai kahanon yulsa ko ango bal chauk bi baital kahanon baital kukultaj abi shiwil ahunti chano chala sin hacer conciencia coche chano chala hawa ok yul kunabal ku choska pues es un kunabal di un kuhelani tila hasta chal marchel conectado yethum bejan el ti igual tios capaz ayer mata ako anjo bal tolchi ok cholilal solaj kesh mulnahil shi Brian Lawrence igual dios ayach mawal ashkabai chon chala yin huno mulnahil tol asanti et nahmoso chi alayi falta tol ajkono bon parroj abi techel machal junti lanahilo nekubashin het kono eskuba chetnele kuba yulsa Castilla chon bihtol mayon apni yin hun ko chemtu ma hun ko mulna hiltu chemos jana lansa ko keson kan hun ko peibal hun makan ko ti tol yin son algielo kapasoj chuala tampoco asra halok bay chamoso tai kam kapnach elio cham kama lahanon kan tol hale respetar ko ba tol ay kuyay nakil ayon hunon si pasó y el idioma, la lengua, el dialecto, es la vía de comunicación, es la forma de la armonía, de la unidad ante la diversidad. Shipashul Castilla. Abi hilech techshin es wetkono es salvom mageselana ne matli kawal miman sech haloni panhunti tok al chual de hani nabal
hanik se chunwilon te rimba lanan walon ko kanes tinanila tiamta unos 90%, pero se tiu justol y hantol shin ila ikan elien yetiali shinto chintsibe gracias a Dios shin lahokoch Chain en Kokane, yamta unos capaz 80%, un 85%. Wilon ajo manual, fluido, si Castilla manual, hay manos, asan rinch, nacha Wilon ajo, nacha hinse beni, lanan beni, lanan waloni, kayo hapchun, nacha el hu, comasan ilexin. Maya luala a capaz un tiempo chkankan yet chonkahati, tutun ayman sututiyeki, kawal chinsalohi, Shual Hanigo, Nabal, Sheshok, Tucanov, Sheshok Anov, Bai Zetiet al Shual Yet Humpejaneti. Así que les agradezco de sobremanera, muy especial por mi participación. Es un privilegio, es un honor, gracias a los hermanos de la comunidad lingüística Rangobal, de la Academia de Lenguas Mayas, por esta invitación tan especial. Y para mí es un gusto también muy especial para cada uno de ustedes que sintamos la felicidad, que sintamos la alegría de pertenecer a los pueblos indígenas, pero que son pueblos que van en superación, que van en emprendimiento y no nos dejemos pisotear, no nos dejemos que nuestros derechos sean truncados, sean despreciados ni discriminados. Así que todos somos seres humanos, que tenemos dignidad, que tenemos derechos. Feliz Día de los Pueblos Indígenas a todos. Muchas gracias. Yuhal Dios, Mayal Javi Ashka Maestro, Mario Mateo Diego, Yuhal Dios. Yuhtol miman yalap no ashka hunsan kanech kastol ashka tachihila yeto tol chok al cogelani dijo al Dios y ashka chijala a kokono ma epjet kono anjopal tol chiele o kanjin yuhe ashka shial licenciado Mario ay doctor ay lingüista ajuntu tol kopello mal Kutzalo Kulalil y Junel Sachiwala, Salo Hojonej, Ashkayet Kun Kuarintitol Kokual, Salo Hojonej, Halonel Kotir Anjopal, Ashkapeta Chikune Habi, Bay Chombal, Bay Yatutankuyo, Capas hay un tita, hay capas Juno, hay Junco oportunidad con Chi, Junco Pejanil, Tomayonek Yul Juno Cheme, Yulag oficinas, Yam Tayet municipalidad, Yam Tayet Yatutalcuyo, ma Kunok Shanail Mulahil, Hale Kunok Watkanech, Ashka Ayon, Yam Ta Chijala, Hale Kokanech, Ayet Chijalon Kokan Hopal, Machihilo Kunok Animatol Chial Kokane, Matochi Ponchala Apno, Yurko Ginko Kane Yu, Aton Huntu Kawatzalo Kula Ashka Chiwala. Yuval Dios Tayet Humbejan Tío, Conecto Ashka Yipanto. Cochoson conan cosol un ramachel o canjaboj atoni licenciado Adán Francisco Pascual, dirección de residencia Cantón Las Piedras, Santiago Chimaltenango Huehuetenango, dirección de notificación Cantón Las Piedras, Santiago Chimaltenango Huehuetenango, Capashivan Tojani cuyo formación académica Yulapil 2010 más Antacolabil 2013, estudios doctorales en lingüística, Universidad de Texas en Austin, Texas, Estados Unidos. Capashof Mashil maestría en lingüista indoamericana, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Ciesas, México. Capashoch, licenciatura en Lingüística. Licenciatura en Lingüística, Universidad Rafael Landívar, Ciudad de Guatemala. Profesorado de Enseñanza Media en Educación Bilingüe Intercultural, Universidad Rafael Landívar, Ciudad de Guatemala.
maestro de educación primaria bilingüe Anjopal Español, Instituto Normal Noroccidente Varillas, Huehuetenango. Capashani Koksha, Ibanto, experiencia laboral con Chi, coordinador de programa de la comunidad lingüística Anjopal Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. Coordinar proyectos educativos, capacitaciones, programas radiales y elaboración de materiales educativos y lingüísticos en la comunidad lingüística Anjopal de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. Y Junta Noksha, mi manchija igual Dios Salil, Ashkapay, licenciado Adán, Kunani, Matolkapash, Aik, Satehal, Baiko Comunidad Lingüística, Tolkapash, Jostak Eloh, Yet Junsan Kuarilti, Camco Presidente, Yet Comunidad Lingüística, Anjopat. Paltajun Chijala, ahí Baiton Chiconcauchiajo, Palta Ashka Chihuala, a licenciado Adán, Aika Leijeto, Yet Camto Chijahapshin, Oaxaca pasó kunsa ko mitzha yet kapash chijabon ko masanil yutolash kachijala tolmi manzalo kulal kashun koti tolmi manilap no payayon ko masanil chijaca pasó kunko spot audiovisual yet hilon ko masanil. Chivas Cabelli, Impi Malinto Mastercell, Yulto Konokichikos Kaani, Bispe, Tolhin Shumaksunobin, Chintosalto Konokichikos Ayun Sakuno. Yetus Pejaniti, Shibochichi Valkanu Kapikan Hesho, Keep on Alcohol Yo valino kuklata ini kokane kakalong kokane. Kawat siapa saya ini bisa ciba ben. Todo no es boxar. Ya nama saya lagi pokoknya nak rapor. Nah, untuk valino yo valino bukan con cui bang bang o halo historia con a verte ai san ya jakokane ai so video historia ko PayPal YouTube hai bahkan sih kacongkan cikulan Volvió. Así que Antol capaz cocono gichkosh más hay capaz objeto japón techiun caja bebchet capaz chiun trosonel bae kaitu al pasok askachijala kaitu al yeli kotzalo kulal hay unas conok anjo palón. Igual Dios sin chico chahayok aska lingüista mal licenciado Adán Francisco Pascual. Igual Dios ayer, en pantalla, dejan que ahí la. Igual Dios ayer, igual. Si ya hay bejanil, machaco bejanil, ya tuncholan, te yel shawat, hay ganes oki, hay nabales, copohil, cosoleyeto, igual Dios, vai.
Chicay Rosenda, licenciado Mario Mateo, al licenciada María Pedro, yuhual Dios ayesh yuh enabal mashay pohil kushol, yul shawal wach tol che ya bejanil kash che yalun haboch strolilal ayon zet ya oni matzet che na iban hun ko beibal anjubal ma hun ko ti anjubal ko beibal chi kuwar chi hun ku yustol ata in son chipter acho oshon el sata hunoksha bulan het kono ma hunoksha bulan anima anani hanik yipan ko ti anjubal ay pai kaal ni habo yustol tosha mael habe bai het kono mael ahab koshol falta tosha chin okin egel yiman habo yustol tosha mal habe ay bay chale ba haloni yin hunko kanehti ay bay shino wak haksha tsaqil yustol tsochok al habok tet khota khalni ma ay habok tsochok bay shon ek al jinko kuyo jinko mulnahil kash yo takshin jinko mulnahil ay al miman tetsko kuyo ma tetchila Shantol yuhunko al halni tol chi chala un Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Ata eskual nani haluni shantol hala tol atu wal eskual jet chiqinelay akaw ahkono kunchi tol ata akaw ta ayun shin tol jina tilun komam ko chikay makomamin ko chikay yet paishatu mas haikan oke bay kahanon tinani kash mas tsunun kanet kokono kash on el kaleo yuhe apshin atun juntos ko kinne shantol ko wah oko bay eto halon habo hiban ko kuyo ko bebal ko tiqan hobal al set strolilal chihut hiom eko ba nin ko inal yustol ahun ko kaushi nakil mahun ko pilkulal yato komasan halni tol watch tatol chi hikalo hunko titi yustol ilaptinani alanan ko anoni yet chi ko humelen ko ba kastol chinacha el burset lanan yaloni chinacha el bur chinacha el yuh aistit lanan waloni mashqahab hunshal hanab tsuluma kawane holom konob ay ahyal moch kash chi habkal chi hala junto chi ala pnostol gel shawal wat kash kal ay hab ane tol keshan chi hut haloni falta chinacha kalta elo kash tol chi hohtaqli kapashok tset tis keshanil ko ahab hunot tol ayon kal oko am yet paisha tol hunne haoni falta yuh ashka yalon shal rosena mai tol yuh ko kaush naqil ko ekomam kuchuch mar saito bay hunok sha kono yuh tol ashan chor matol sikila chor kash ko pohon to ko ba kash ek al tiempo kash ko pohlen ko ba yin kane oy kono tinani palta ayon kalugo man chojo kheli shantol ahun ko beyo mal tu mashya kanet komam ko chuch ayon yet chihik aloko mata kam chko beje kayo shantol ako anjo baldi yetok al hunok sha ko beibal halni ashka ko pichil ko chaj ko kahayul ko na ma ko kahayul ko kultak ma baital ayon ek yetok het animail ma yetok het konobal ko anjo bal ayton oksol hunsanti jipali ko beibal yutol ako anjo bal chon choso nelo kinchi kaidila achon choso nelo baital tet ko kahayi ashka wal aistu ay mi hun helqap tu kosol ay mi hun wal nabal het kosol ay mi hun kol wal tu kosol matol tet hilita halun zet ko kahay bay ayon hun achon choso nelo hun ko anjo balti kusha tet yaqon tet khaqon yin ko inal tet khaqon yul ko na tom chi hal ko anjo balti tom lanan shako bejon kayo
tom ay yelap no hil kosat matol kam rawal yelap no hil kosat palta huntan di haloni man ay bay man huho ko ba tol chkai lo ay bay yuh tol chon alay pural ma chon uhtela el ma chon alay pural ko be hon ay huntan ko be balti ma koti qaho bal ayusan tol ay bay chik esport khaniko y castol kun ku qaho balti chi yalk apashok ma chon choselo baytal kahanon ashka hohtaq zets qaha het kono bay tuluma bay yalmot bay yichkan kal bay hunok shakono achon chosonelo ata ibil okhu ya tachon tok al shega tutinani chon tok ekabok mayin hunok ko mulna hil chon tohi kashi habon hunkawan het kono chotan ok tok baytu kashok habe hunja be khok na chahel hu zet kono bal bay peto he tol hoftak huntu yel shawat huntu ko be omal ashka qinak al tixtinani isqane mestul rosena tol fiala tol ahuntan iskesh kistaqil ko qane tu yelsha watch ay swatch ilal ko qan hobaltu ay sis chial ma ata son choson elo aton junto chijon yin español identidad lingüística y cultural ajunto chon choson el halme ajunto ipilo hu yuhtol ata yin son chibi asko kuyu yechuntit uninal asko kuy yet bay kona bay son chipta chantol ajunto ayuhtu chantol ichkona tol ako qaho bal ay pipal ko bal yeto huntan shamash mashwal mai tsetio shank hala tol ako qaho bal ay pipal ko bal ma ayo kiyoya lo ko bal yuhtol mashon alhiyeto anan yetun tolante o hinkal ni habo tset mashial kapash meston rosenda shiala tol ko qaho balti ibisa kata ok yet mashon alhi haloni yet chi ok huno unin yin stuch haloni yet chi chip yin da stuch ahun unin tu lana sha yabon ko qaho bal ta ko qaho bal chi yabe lana sha qaha boksal chuche hin yune shantol ahun unin tu lana sha kuyon ko qaho bal yushantol ayet chi alhi ibil sha ok hun ko qaho bal tu yu asanto am to che yaloni falta yet chi lahwi hun abil kap nans kap abil osh abil lana asha yel sti tu konchi tol el ko ti ko qaho bal hun tu che el no asha yalon skane tu asha yalon hun kap qane tu yin ko qaho bal man yao kucha yu tol ipil sha okyu tol tosha mayal yabe tosha mayal yok mayal ok nu mas yabe yin hun ti shantol nani lana sha kuyon ba lana yel sti kastol ahun qane ti mahun ko qaho bal ti qana yeto chibo asal chuche mas kuyo yin yuftol ata yin shal mas chibo ku unindi as chuch tu staineni iloni yet mas titin yalsha asha mameshin am chala tol am yokta yin halni chikuy ka pasho asan tol yuhta manda yin humame tu mas enu unintu shantol chenne wal zet mas kuy hun yalsh unintu yet mas titin yin uninal shantol ashal chuche a causal mas ilon chibo junko qaho balti chon mas alhika pas yeto yustol chiko qan al yet chon qaha yeto het kono tatol ibil kalta okhu kastol chhal bay kona matol yet uninal masun kuila yin wat juntik am chik ay tukul ay bay chhabe tachontoh habok machontoh mulna bay hunok sha miman kono kash chon ay hunok lahone hunok ola hone babil ay bay chi ay to hun qane hu palta kam chik ay ko qaho balin masanil hu
tache yiltinani ay bay chi ay tukhunu qane ho yuhtol qamsha chi ko ana ma qamsha chi hap hun ku haloni yuhtol mansha solta het kono kaha no masanil ku chokhsha makiyato chon qanha bi chokhsha ti hal ko qana ay bay chi ay hun ka qane palda qam chi aisha wa el hun ko qanho balti yin masanil yuhtol nan kal hu yuhtol jinta shon chibi kastol ibil kalta ohu santol kam ba anch kailo yet ko hun ko qanho balti haloni tato ibil kalta ohu ojon kam to yeto ojito haloni santol yetchon algi yetchon ek alyuli ban qinalti kal yetchon kam to hun ko qanho balti ikis kal heto yuftol ayon ta chi ha is qinal ayon ko qana ayon chi chon qanha bieto santol yelsa mima yelap nokta tol ay yelap no hun ko qanho balti yulkosat yuftol ahun ko helan il altu masya kane komam ko chur komamin ko chikay ayon ma masan il het kono haloni nani chin mashin chip holon kono ma mashin chip ay hun sa kono o kwik al hun bay balitu ma hun stolil al skanha wet kono tu yuftol ko masan il ko kuile ayon het hunon set ko qanja bi set halon hunok ko nabal ma set ko he machli ma chihile to het hunon santol ahuntu yelsa mima yelap no tol chi hikalok heto santol tashk ail hu matol ko yahi lok mach ko uchi lok juntu yelsa wal kuskula ma mime mule hosin palta yelsa kuskula yuftol takamsach ko kuy ko qanho baltu ma qamsach ko qan hun ko qanho baltu yeto huninal bay kona bay hatut yelsa wal kuskula yuftol hun unintu mahsha wal yal hun ko qanho baltu yin tsaqani matol ojil ya ila lidia toqtu yuftol tatol o kuy yulko kono ti haloni ila chiqan lay al kuyo chok bayat tal kuyo yin ko qanho bal ojil ya ila al kuyo ni yuftol mahta ko kuy bay hatut matol a chuche tu mah qanha bukin yet mash kan yiqal isal mah yil chipun untu yet ko qanho bal oksha ti hal mash qanieto santol masha kucha hun ko qanho baltu santol ay bay kamsha wal chi kucha hin wal yuhe kastol asha pash hin chi tene tetiushan mahin kuyin ko qanho bal tetiushan ay bay na chi titio wale yuhtol chi yilda taqshin tol ayo piso tol ay ta yelap no hun qanho baltu matol sol yet uninale chi yilta batol amchial ko qanho bal kachi uchle pash el juntan ra unin chalon ko qanho baltu tu qanho bal biok cheyo santol ay na hab is yay lal chil juntan unin am chuyo ko qanho baltu santol chi ko heqonarin wach mita tol chikalok heto yuftol mal halma iko beyo mal yuftol ay yelap junto yulkosat halma kastol kukuykan huninal yin mach halka yet huninal tu yet ashka tu yet yahtok tu ikis kal hun ko qanho balti ay bachi haptinani tol ay hun kapti yul ko kono shega tolana sha yeljip tolana sha skamilok tolana sha kamto chi alondu junto chal elap nok tol ikis hunok ko ti haloni ma ikis ko qanho bal yahban ikison ma yahban ikis anima unti ko qan hun ti eto tashon kamtok kash kamch ko kuykan unin akash qail hun ko qanho bal ek al abish chwabe ma chabe yetok tol ay hun kapti ehlan qailok yuftol lana yet junto icham anima shakalep chi aloni makam shawal chiala palta yoh takta haloni palta
Amra Amra uninchi Anun Hunti esto Shantol Stowalto Ok Bilkulalgin yetchi Iktsobela Aho ma Ok Pashi Punesha para Yatak Shawali Yuhtol Manwal Subohok Ashka Kukuyo en español halon ay bay mashyah la eloh matosh buch la el Hunti estukas mashkan anan yinta hunkawan anima asan baitu mashkan Shantol hun nabal hetima hun humulna hilti yib antol chko to pastek mach hip hapash okis qinal hunok tie yelsha miman chiala miman chito ma miman mulna hil chito hundi yostol yowali lo kok esko beibal kash halon ayon ti tom ko beh wal kamok matol hik al objeto matol hak al okip Shantol yelsha kabyo walil tol chi hakun ko qan baldiin stol alma ayo qabiela kun kosat ashka mar shwal mai ko qan bal ais inal ashka ko inal hunkunon ko qan bal x het halonita xon ta ko qan bal yeto het kono ta ko kumele ko bai ko qan bal bai kal chon eki bai chon mulna hi bai chon kuiwi bai chon chahli bai kal chhe ta ko qan bal war ta ko qana chimpuqan hun ko qan bal yet kal yet kon qan masanil kal bai chhe haloni yet ko wachil anima yet huninal yet mam ko chuch ta ko qana yel rawat ko qan bal yet kon tsip lo kapashok yuntu yel kapashwa hundi yuhtol chhakan mach ko tsibi kan sia bishal matset ko kuyu ma ashka het kono yelsha itsats nabal tsibin kan hunok chiqane ma hunok abish ma hunok ikti yelsha watch tatol lanan ko tsiben ashka tu ma ay het kono lanan tsiben juntu kash ko pohon el kosol yelsha miman yelap juntu yuhtol yetiah tohtu ay miwal hunok miman mulnahil hiltek ma hiltek unintu ashka tu kuyon kale ma kuyon tohe yet hun het kono ahtzibtu kash warning kapashel biet nacha huj yet kon abshalwach chikaydi yet junti chin shwala tol qinoj nani ch'oj kono bal bay ayne koj kash wabon hunoj radio yul internet kastol koqan balana yalai oqtzalo ahin kul yostol ay bay mimansha abil ma mimansha tiempo chon elta shol ko kono haluni chikusa kukul machalo akukul ye chihapon hunoj radio yin ko qan bal hil juntan yet het kono yet apni son shole kahanda yokti haluni apni son baye yelsha chelena chile haluni yostol chinate ko bebal al set ayuls kono palta aisha tohta kano kaitu ko qan baldi yelsha wal watch salos aku uljich habun hunoj abish yinko qan bal kastol nahata lanan yalla itek juntu yelsha watch hunacha hufta set lanan yalla i to yustol hosta ko qan bal kastol juntu yelsha miman yelapno juntu cha elapno to ay to het kono chi alon ko qan bal kastol chok apaship ko pishan yech ko kuy pas ko ba ayonti talana shak ay to mas ko kuy huninaltu takamtis ko kuy bin ko qan bal ashka tu hun ko qan bal ti ay ho kaleko yet ikisonti takon kamok ay to pasek unino anon kal hun ko qan bal ti Shantol ay kalis inal kamo kap ko child yipshin tosha mayal habe bay het kono mayal kan habi makam ko child el yip yutol hib ankal ay ko masanil
hirkal ok hetok bailak chon eki yel sha miman yelap no junti yel ay bay chkusa ko ulma bay mayal ektok buchwal tu ma ay bay chon alay hutol amchinaja yuhta tsich hala ma yufunok sha het kon amchial español ma hunok sha ti bay kamta chale ko qahom halni ay bay uslay ay bay tselay ay yushan dol chkusa ko lep kan dol amsha chi yaw ke bipun ko qahom balti palta yushan ko herl ko natinani watch tatol kam chon kam chkap asah ko kul ko behon kan ko kas ko behon kan ko qahom bal her kalok heto kan kastol ayok ay kalok yelap no hil ko sat yutol ko qahom balti mi man yelap no mi mek awas mitatol tokal habi ko kasmah ko bebal ne kasmah ko ana yutol ata inehon okin aska het ko bati halni ako qahom bal inehon ok kalkuyet ko bebal tsit kal ko kahay ayon huno ako qahom bal tiel shawal mi man yelap no chon mal hal mais chon sosilog ay chial ko qan habi ay yelap no ay sqinal ay heto shantol aska marcial bish hana ma yet mas qan habi shiban te ay sqinal de tu ay kapas sqinal ko qan habi tantoch ko hunane ok masan hunsan nabal tu ok apno hin ko nabal tol ko bebal yelsha miman ibelokyo man asane ko qan bal malwal mai ko cha ko bebal ko kahay bay ko kultak be kahano hunon shantol mimman zet ibelokyo hun ko bebal yelsha watch tol lana ko qanon ko qan baltinani tol mata miman shawal kan ko kul ma miman shawal tsalo ko kul yet halon hunok ko qane yet kamchko kashkamchko somon yetok español yatak nacha elok ma yatak yali elo yutol mano shawal qahano ma ay qane yin español am ta chechhut halon yin pashin pasko qaho bal ami baito ok pas mulna heli shantol wat yelsha wat tol ayon okin hundi okwal hani ko hiban snabal mestol Mario Mateo mai makchel ay yigbe ya on oki punko qaho balti marcial mestol Mario Mateo mai man asan ho mestol bayat tal kuyo ay yigbe kuy wahin hun ko qaho balti hun ko qaho balti hoche wal tol chi kal chi ok al yip shantol yo wal chi eljich bay kahanon bay hatut hunon may mahin hun halone takamsha wal chual ko qaho bal ata ainda okin eshuni bay bal tu kaso nauni kaso waluni okin kuy qaho bali war okin kuy waluni insibeni wabeni almasan hunsan habilidades lingüísticas kunchi ata junto okin na kaso waluni sheutu okin kuyun pashe buninal bay watut aska tuyet apno het al oye baqe babil atoh kuyotu war yalon ko ane tosha ok tok kuy hani ko tsip tu haluni shantol su osha ok yute apasta tol kamchial ko ane shin ohil ta yail hani yutol pural ta kuy chaho mah shawal tu halni tol mah kuy jahu asantol ohil ta yail hani palta wasa tol chelsha ich bay yulte nato palta okok ampasis kol wale het konop chimulna yeto ya hau aska ko comunidad lingüística kanjobal aita okirbe yilon to junti halni okuyo hinko kanjobal aikal unchi chi elter aikal mulna hil chi kaushe yin yetre mestol tula ay na kuyo okyeto he yel man masanil shawal chap no kins nabal palta ay hun kawan sol hun bulan anima tu chi yada okin school kas chi hilta isat mulna hil yustol yel kal istelan il kal chala man ay bay am chap ni ko nabal ko masanil palta tay hun kawan no
watch ni kash naja wal just set ko kaushi na qilit hunti junto yelsha watch okok anka pashis machi kok anka pashis kol wal het konop chitsibli halone hunti tai het konop chitsibli watch tolje yakal okine kule tsibli kash tach uhich he pohon el koshol yustol yelsha wal kobeo mal junto abay watch halon kok anho bal asan inko tsib aitowal bay chongkan kanano kamta wal jip hunti lana hawn okok palta chi hipse het konop chi tsibli mata chi yik al okep hun sbey walti kas kuyon pas het awanti kas okon tsiblo ka pas jin kok anho bal askatu hap bilo kuyun yok al jip kok anho bal jin kok chikok anka pas skol wala het konop chik an hap yun en pohal el abish yelsa mima yela pero kasok chi an hap en radio en televisión ma huyur uno radio en línea halni kastol chiu kok ane wat mita tol chiko an hun kok an balti yuhtol wat ay bay chin tsalo hinkul halni yet ayne chelta abish fol halone chi aha bibin kok an bal asa yin kok an bal chelta abish ta tu yelsa wat am to español tu yuhtol holon kono masanil ko masanil he ko an bal men yo wale apasta ay moso ko shorshin ma ay hunokra het animal am yuf ko an bal am bay du che halon pas estimoso tu balda yelsa wat Santol aneh tu igual kunan ko leyeto Dios ayes Nyashin igual Dios, mayal haber. Mi man se dietal lanan pohla el konan koshol, ashkachi halkal set wal set yushan ahun san kuyos di chikoto konan koshol yustol ak aloko chihap waloko machihilek yechihaluni Día Internacional del Pueblo Indígena wale akau ahkonop aton yechikonater masanil ashka kuyo ashka tainelayi mayelap no kochuchot ashka loje masanil hunsantila yuhtol aik al oko shi ak al ogin tolo hauk yi palil shi yuhtushanchi chipohla el hunsan kuyo tikonan koshol y mi manielap no wat yalis anehal yuhtushan cha yuhwal tioshal bay mestol may aisna baliban to hunsan kuyo tila yuh mi mehna bal chipohile konan koshol yetum bejanilti chonek pastok ashka yin hun shamajanil ko Comul Nahil chihan kampejanil ashka mestol Victoriana in chi alon ayon set pas cholilal ojio kiet hum bejanilti Kule Masanil, India Don Juan Adolfo Morales Fernández. Cachimul Nahi, Ashka Mastolal, Snail, New York, Cacapas Chihuahua, toda con Tulmay. Chihuahua Chihuahua con Ader, Kiet Abril 1994, Kumocha Nilecono, Kiesri Onu, Mashiach en el Punto la con mis palos, Suaisha, Shaha, Agosto, Kiet con Abril, Kiet Cachichala es final, Eva con Maya. Yet kaitu kapasquar, si optan con pelo, masanil con PayPal, asan shini transquari la tipo cual pusculario con chambuchka elo yuko
Pichil, Conaval, Anegio, Coprival, hay Tushinga Chihuahua, hay Escomasanil, Tol Chico Junenecoba, Tol Comasanil, Ascono Mayabon. Yo pues yo soy es más detalle y a veces caule cor es un cuento. Igual Dios chinjun el shata los cola la yon con más tanida yona conobón ella capaz humbejan el tichi wala tol capaz hasta tuluma mayan halmai y al moch holon cono tuluma ay capaz ejeto igual Dios hasta pasit humbejan el tila mayan hab kaha kan hab masan el kanwan makchel capaz konih penigi ban haya bukane haya buk mimeh napalesh mimeh kuyo kaitu yiri pasin chikan kanin kona bajin kopisan asa yet humbejan el tila yutolay capaz kaniko ko sabehal chiochuane aska kopisan chihaka aska makchel bay aton bay mas kahabi aska capaz imba belala y junko yaliston ay capaz kaiti yet humbejan el tila yutol mata komasanil con chipalta hay unas comunas bay academia bay comun Amchi hab mile, Vicky. igual Dios lik hay capaz junte mi manzón casi hay capaz junco yaliston aska capaz psicotroska estila aska jun sanco reconocimientos ti aska chala matawal oja hay más anil palta más pasconaja no yalan tohol hay un canasco hay tohol y het muna homal hay snail escoyo halti an hopal ja capaz un reconocimiento yo capaz Pejanil Mashiaca Aska licenciada Rosenda Pérez González, capaz bay María Pedro de Pedro, bay capaz licenciado Mario Mateo Diego, capaz bay licenciado Adán Francisco Pascual, Yutolasca capaz junco chospan el título chijala aton yikisal spite comamine pochicay, aton tecozón. Chijala ishin aska capaz un reconocimiento ti yeto con más anil pocamculal schochi uno xami manzeti tal chija ayesh panta ye junti shinch cochoson el ojo pocamculal ayesh capaz ayesh ma que se soquillo tol hay capaz junco diploma y tol hot capaz el ojo un sanchanun ti tol yowadil ma mojalil chiakla yayon y tol anahan copejan culal hay más anil participantes sino cala y capaz ayon yet humbejani yet yuhe biscomeston Tetscholidel capaz con diploma de participación, hacen con reconocimientos Tishina Tombay Canuan Anima, más capaz Kunan Cosol, Atombay licenciada Rosenda, licenciada María Pedro, bay capaz maestro Mario Mateo, bay licenciado Dan Francisco, chico Ganayashin, chije capaz que ioni junco sape haltila mahun chospanil hasta yetiekal baiko oficina y comunidad lingüística anjopal asan haniksha junco entrega de reconocimiento hay shin igual descapashopi hebejan kulal todo capaz seguir hello un autepal mashap neo kayesh yet capaz junco alintito mi maniela no igual Dios tiston capaz ko hanik ko sape halo haqa baye het kono mas poca paselo mi mehnabal con ancosor. Igual Dios, salos ulalayon jujunon. Jun shamajanil ashka inko agenda conecto ashka in libantok ko abish llevan actualización de datos de miembros inscritos de Jaray Getok Malana Ñabeni ashka Malin Pilin. Cabe el Google Masanil, Yuhual Dios, Machele, Baikale, Getufin, Chabon Zetal, Kuahani, Rokitun Kualti, Yuhual Dios, Aishin. Ainti como técnico administrativo, Aintun encargado en Wilon Okun, Chig actualización de miembros inscritos. Baiko Comunidad Lingüística Canjobal desde el año 1992 al 2018
Hay junco total yet con miembros inscritos 975. Asha Mashiet 1 de enero del 2019 hasta la fecha, digamos, hasta el 2021. Nani hantakshaib con miembros inscritos chi mayal yak benehbi, hay un total de 255 de los 975. Hay una actualización de may betkalek Ichkan, may betkalek Aldea Nueva Generación Maya, may betkalek bay Santa Cruz Barías, kalep Caití, kalpay San Juan Ixcoy, kalpay San Pedro Soloma. Entonces, se tal chuache hay nani los miembros inscritos, yamta hay miembros inscritos eshlane ya ponteta chal nani, chuache he colwarshin, man weto humula hiltin choglil, sino que heter al elco más sanil, en el apoyar shin, ma que miembros inscritos sesh, camdo che ya actualizar datos con chiyul die mozo, entonces hitek te repashin, porque yecha 31 de enero del 2022 shlahwika juntik amsha taikash amsha makchel chiochi chok te junesha yo walil shitibeh bayin in akil. Entonces nani shin atun hab informe chwal tu nani 255 actualizados y hay hay 197 desde el 2019 hasta la fecha. Hay un total de 197. Entonces, con Oxin Yetko Yinko Academia, hier Anima, entonces, junto Chihuahua y Coshol, y hay un grupo de WhatsApp, hay Paisco Wane Ajalea Paitu Ajato más información, Zetas Kanlayi, Zetas Kanlayi, hay evaluación diagnóstica, Chilayi, cómo está el estado de miembros inscritos, Chita Halushin, y hay chillita fotocopia de DPI, chillón de june fotografía tamaño cédula. Zeta el beneficio al y si tal academia ti hay una impresión, hay agenda, hay calendarios, todo al chat hay jujuyete con miembros inscritos. Se usan todo ya actualizar datos, a tu junto hay un que jautoni, jando información ayesh, kaitun tu a tu junto lanan kilo nani y yo cual Dios ayesh, ta ayer alubal ma wal shnacha el waloni pues Alex Pashin ma Alex ay shin yukwal Dios. Yuhua Dios, Mr. Mari. Nyeshin kaitu chiyun lahap yap mi ox kobejanil yet chi ahab noch yetchon. Skobech kanoch ashkahun ko el aula nan hion cantila. Tejan mayal hiler ashkayin ko chat, baisheko tzibli. Ay hun ko link ayahtoch aton baitu o tzibe hebi watch o kapchune tziben ahtoch yuhtol aywal hun ko diploma o ha ayesh ashkaesh mashesh ay hetochtila yuhtol mayal hala manwal ko masan nilochi ha ko ejanil ashkayib an khunsan kokuyoch chikopohil konan ko sholtila yutushan ayonti khoche tol o ha sabal yin hunu aton hunok ko diploma shi wat option ko tsiben ahtoch ko bishin yuhtol ashka gal tsib laybaitu kaitu kapashoch ohyun hion de ihu hunesh yutushan yuwal Dios ayon mayal hala yuko ejanil saloh ulal ayun huhunon ha hunok ko la kuhunon yutol het hun inti kam hunok shamach yet hetoxi yet hun bejanil di ojon ek pashtoch ashka yin hun sha islahu bal ay hun mash anen mashwila
ay hun mashqanin mashwila hanik oflahu ko kuyuxi maiton abni okko ejanil yutol asha wallahu dilay oja kanok ejanil ashka meshtol Isabel atonchipojon el kuyuj ay tzuluma kapashoq ay mi walbay chayila ay yichkosh tol aj alon kan koqane shi kolahu yetlahu alhun ko kuyuj tila meshtol Isabel ab ejanil chikani Yuhual Diosrin, in Yeshin, Yuhual Dios ayon komasanil, chiha Yuhual Dios al ayesh, esmashish okterlinko kuyuh, kapashok, ashkaton wale mash iyom eyoh, hun makan ko mulnahil mahumakan aneh mashpoch cha el koshol komasanil, chiha wal Yuhual Dios al ayesh, yuhtol kapashok, kamton wal chinach hitzetual hab okshako aneh chung halon ayesh, Yuhual Dios ayesh masaya enabal ashkatonip an in lanan tonyek toyet huns ualilti Yuhual Dios ayeshin chihaw Yuhual Dios al mashesh hetoh yet huns ualilti kapashoh mashesh okin hunko kuyuh Yuhual Dios ashka kapashoh yet junta directiva yet ko academia yet ko comunidad lingüística anjobal ta aye mash okter koshol Yuhual Dios ayesh yuhtol kapashoh miman kop isil Yuhual Dios shin mashun ahabnoh in hayep kop isil hapen okonu mash yuhtol aton wal mohalil ashkatonti chun yek to yet huns kualiti Yuhual Dios ayesh aton ashkati chun slah ahabnoh ko hun mahanil komul nahileyetoh mash hilyet huns kualiti choneh kanin tzaloh kulalshin yuhtol kapashoh mayal tolah ahabnoh komul nahil eyetoh ay mak ahabnoh ashkaton wal yinch enchenti ay chayteh ko señal ay kapashoh ay am wal tochinacha komich onchen choneya kapash miman ulal yuhtol kapashoh ay am chi apne ko señal makapashoh ay to wal mak apnoh kono ayesh kapash mash im ko kuyuh chigok an kapash miman ulal ayesh yuhtol aton wal ashkati mashun yelte junko hun elaw mashis ayet hun kualilti Yuhual Dios shin ojilej kop'a yin hun okshaku wahanil Yuhual Dios. Yuhual Dios mayal haber shin kayuchi yun kanoj chihej ko pashi ta chije magun ayon to ekoj ko hajej ko micrófono kapashoh ko cámara yechi ko tsaon ko qab ayun jujunon wachmita tolyet junab ojile pas okobay hani mail makay kajin hable okyukono jile okobashin man hojta hoj palta ko hajej ko micrófono kapash ko cámara ko tsal ko qab ko masanil mayal hala tsalo ulal ayun rekoj.